king tutuking programa mituringan niyang PG. Kailangan ng antabe at gabering pengari karing kaya na ka naman albe. Maya pa oras kabalen. Kayan tabing mabilog a puwersa ng One Media TV 44 Pampanga, mabiyala rin mga panahon at tukala istoryang dapat yung abalo, kapamilataning garantisado, kumpleto ampong balansing informasyon. Ore ni pura yung balitang may kalap ngening Biyernes, November 17, 2023. Yaku po ibeniginto at iti, in News Force, Pampanga. Kayag naning pamanyumpaking pamanungkulan dareng bayong barangay at SK officials king Ciudad Angeles. Kapanabili ng Mayor Carmelo Pogi Lasatin Jr. ing kalingwan ing pamamulitika. Ay ning report ng Patricia Mamangon. Formal ning pesinayan ning pamanyumpa king katungkulan dareng hanggang bayong halala opisyalis king barangay at sangguniang kabataan o SK king Ciudad Angeles inyang Webis November 16 king Royce Hotel and Casino. Laganas lang mekisan metong king oath taking ceremonies, reng opisyalis ibat kareng 33 barangay ning syudad. Kabibilangan dareng 33 barangay captains, 231 na kagawad, 33 SK chairperson at 231 na SK kagawad. Ipampanga Vice Governor Lilia Nanay Pineda ing many muna king oath-taking rights. King speech ng Mayor Carmelo Pogi Lasatin Jr. Metong kareng kayang peka panabilin kareng barangay officers ing kalingwan na ing pamamulitika bang umpisan ing pamagserbisyo kareng Angelenyos. Hindi na po ing umpisanan ning kekatang obra. Impong pakisabi kong mayap karengan kekayungan. Ngeni po kalingwanta na po ing pamamulitika. Petunaya na mo naman ng alkalde na seryoso ya king kampanya bang labanan ng illegal na droga king syudad. Nung nuka rin, layon ng maging drug-free la naman reng hanggang barangay. Na sana magpasar kayo king barangay. Naggawan tala mo rin drug-free workplace dimbalang barangay na kunno ka rin. Dengan kay katamong kapitan, kagawad, empleyado, SK, maging negative lang ang kareng-karelang drug test. Bilang patunay, migit 4,500 ang empleyado ng City Hall, ing mipailalam na king drug testing. Inanunsyo na mo naman ng Mayor na asahan niyang mayari ngening banwa ing pansamantalang waste transfer station bang asolusyonan ning problema ning basura king syudad. Samantala, atsula naman king programa din na Governor Dennis Delta Pineda, Pampanga 1st District Representative Carmelo John Lasatin II, Vice Mayor Vicky Vega Cabigting at maging reng opisyalis, iba't king Primera Distrito, kalupa ng magalang Mayor Malu Paras Lacson at Mabalacat City Mayor Chris Garbo, apepakit ing karelang suporta. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Formal neng binuklat in 18th Binulo Festival king Porac. Kekatang silipan in kick-off ceremonies king report ng Patricia Mamangon. Ketiking balen ning Porac, sininjan danala reng bulo o kwayan bilang umpisa ning 18th Binulo Festival. Apeni munandari Mayor Jaime Jean Capil, Vice Mayor Francis Tamayo, reng miyembro ning Sangguniang Bayan, ating Fiesta Organizing Committee Chairwoman Lenny Capil. At yun naman king programa, i-board member Fritzy David Dizon. Parti ning kick-off ceremonies ing tradisyonal pamanyindi king bulu o binulo. Kabangatin mo namang cook-off challenge, ating binulo street
Dance Festival. Meni muna naman kay Pamanigobra kareng makalinyang aktibidad keti ing Porac Tourism Office apani muna ng Gem Marimla kaya duwangan ning creative team ning munisipyo apa amonto ka ng Robert Canlas. Meni batan niyang lagyo ning kapiestan ibat king amanong binulu o ing tradisyonal na paralan ning pamagluto da rin katutubong aita gamit ing kwayan nung nukarin dadatok laking kilog ning bulo o kwayan reng lulutong nasi at aliwapang luto king manok, babi at aliwapang seafood. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Kareng mamitang merienda at kapangan kapampangan. At sune ing My Lola North King Lakeshore. Ining on the spot report ng Patricia Mamangon. Kabalentamong papasyal king Lakeshore o king Partining Mexico king Pampanga at Chune Keti ing My Lola North Meriendahan ing Kapata Branch ning mesabing Kapampangan Restaurant. Sikaching My Lola North kareng merienda kalupaning okoy, pansit luglug amiki kamyas, putong babi, tidtad, kabang daraywan niya naman ng karelang batirol cheesecake, ampong queso flan. Mas try kanu king My Lola North ng karelang manyaman na okoy at pansit palabok. A paborito na mo namang architect BJ Mangyo ing manibala king Lakeshore. Kami po okoy kami. Okoy and palabok. Aside from the favorite merienda, mag-serve yan naman ng restaurant kareng exotic apamangan kapampangan kalupaning betute, ampong kamaru. So para kareng kabalen na merano, kabang mag-enjoy mamasyal king Lakeshore Christmas Park. Ba, abe, emo palyer yan, emo atakman ng specialty ning My Lola North. King Lakeshore ating katang Christmas Park, so na pong karakal turistan daratang, burimi representa naman ng Pampanga kenin. Sabi min kulang namoy tampamangan. Nya Lola North talaga imperfect partner para nganing Christmas Park at nganing Christmas season. Makabuklatsing restaurant 4 p.m. to 10 p.m. Manibat Lunes hanggang Biyernes. Kabang maamabot naman hanggang 12 midnight iti ustong weekends o Sabado at Domingo. Invite ko po kening Lakeshore. May muklat kami po Lola North Meriendahan, originally from Mabalacat. So, keni po Mexico, agad dako po Lola North Lakeshore po. This is Patricia Mamangon, on the spot. Atin pa mga paling balita, king pa magbalik ning News Force, Pampanga. Ayon sa WHO o World Health Organization, nangunguna ang bansang Pilipinas sa Southeast Asia pagdating sa mataas na prevalence rate ng dental caries o pagkabulok ng ngipin. Narito ang mga 7 gabay sa pagsisibilyo para sa inyong kalusugang pangdental. Magsipilyo pagising sa umaga bago matulog sa gabi. Maglagay ng angkop na dami ng toothpaste sa sipilyo. Iwasan na magmumog after mag-toothbrush. Idura lamang ang bula. Mag-toothbrush sa loob ng 2 minuto. Sipilyuhin ng ngipin ng paikot-ikot. Paki-check ang tamang content ng fluoride. Baka iwasan ang pag-inom at pagkain ng matatamis. Kumain ng mga masusustansyang pagkain. No caries, no worries. No caries, no worries. No caries, no worries.
Kabalen ngening mamanuran, kailangan tamong pane makasadya. Oreti rin kailangan tamo ngening kauran. Isadya lareng emergency light. Mas masanting nung atin tamong emergency light a fully charged. Bang atin tamong agamit a sulu nung sakaling matda ing kuryente. Isadya naman ing debateryang radyo. Maulagang atin tamong transistor radio a debaterya. Bang manatili tamong ating impormasyon, iba't kareng Miki Upaya. King makanining paralan, panetamong updated at ligtas king posibleng peligro. I-save ya naman ning hotline number ning Spelapco, king numerong 045-961-2727. Kete rin malyaring mouse at mag-report na anumang problema ang mikikaugnayan king serbisyo ning kakatamong kuryente. Manatili mo namang makabante king official Facebook page ning Spelapco. Bang updated ka ring maulagang anunsyo ampong power-related advisories. King Spelapco, mabilis ing aksyon, dekalidad ing serbisyo. Malapit na po ba tayo? Malapit na tayo, nak. Magagawa po ba yung gusto kong kwarto? Oo naman, anak. Marami tayong space doon. Wow! May mall, oh! May supermarket din pala. Oo nga eh. Nandito na lahat ng kailangan natin. Kumpleto sila dito. May swimming pool din. Daddy, I'm proud of you. Hindi ko rin naman ito magagawa mag-isa eh. We're home na pala! Dini pa rin balitang dapat tamong tutukan. Ramdam na yung Pasko kareng Barakala Hotel, King Clark Freeport, kabilang na yung Hilton Clark Sun Valley Resort. Silipan tamo yung Christmas lighting kitty, King Report ng Patricia Mamangon. May gumpisa na yung holiday festivities kete king Hilton Clark Sun Valley Resort. Kayag naning formal apaman hindi king karelang Christmas tree at ring bibidang holiday displays inyang November 16. Simply pero makabaldugan ng meging lighting ceremonies king hotel nung nukarin ring kaya nakangareti ring many muna king paman hindi kareng Christmas decorations. Ring megsilbing bida king programa ring talakanta ning Duyan ni Maria Choir. We wanted to do something different. No speeches from me or anybody else, pero with the children. Lahat po ng mga bata nakita nyo tonight are the children of Duyan ni Maria. It's their second year to perform with us. So, the whole idea of Christmas naman kasi is about children. So, every weekend of Christmas, meron kaming Christmas market dun sa taas, sa lawn, sa third floor. If you remember, dun pag-akyat nyo ng escalator, malaki ho yung space na green. Makikita nyo sa tabi ng swimming pool namin. So, we are partnered with a lot of the local community pasalubongs. Kasi syempre, yung mga galing sa Manila, hindi na sila maglalabas. At saka, you know, Kapampangan food is very, very popular. Of course, our regular dinner buffets that are happening. And every weekend, kakanta din sa hapon, magkakaroling din ang Duyan ni Maria. Maswelo naman ni Clark Development Corporation President and CEO Attorney Agnes VST de Vanadera na marakalay establishmento king Freeport, king kayaduangan, king selebrasyon ning Pasko. Ang ating pinaghahandaan ay ang mga lugar na dapat mapuntahan ng ating pamilya. So we're preparing all the parks and we're making sure that they are lighted. We are making sure that this is a place for the Filipino family, for all the families
without really having to spend for any entrance fee. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Ore ni papureng anunsyo ng Aldo. Albugin niya ing balen kandaba, tamo aling dyan. Pero king nanumang panahon, alalang pigaganakan ni Hortelano at Manasan Keti at biyaya da pang tuturing ing lokasyon ing karelang balen. Bakit kaya? Milagro din tuturing din kandabenyos ing lokasyon ing karelang lugal, uling produktibo ya king nanumang panahon. Potang daratang ing kauran, lalbugyeng balen. Imbes na magmalon, maswelo lapadeti uling magpondula reng asan ampong tugak at iti ing karelang maging kapanintunan. Mamagdatang nala naman ding migratory birds pahuli ning saganang pamangan king danuman. At potang kakati ng danum, iti ning Candaba Swamp o Pinak ang maging tourist spot. Neng lulub ning kaleldo at melangining danum, deng manasan magi na lang manasik. Mag-umpisada ng gambulan ing gabun, bang tanam pale, milun at pakuan. Ikit tamo kabalen na mabilog abanwa sa gana ing biyeda ring tao Candaba. Huling barudang hinaul at peparalan ing pagsubok adaratang karela. Sana itamo ang Kapampangan, makanini ing kaya katamong pakyapusan. Kakatamong pakibaluan ng bilining panahon king lalawigan, kilob ng 24 oras ay nag-report ng Patricia Mamangon. Atlong weather system ing makaapekto king bansa. Ingangingam yan, ing shear line at ing trough o ing extension area ng low pressure area o LPA. At yung pamurin king kilwal ng Philippine Area of Responsibility, ing LPA, pero agpag king DOST pag-asa, mababa pa mo rin ang tsansa na magiyang bagyo iti, pero asahang lungob na king par ngining Aldo. Asahan ning masanting at mapaling panahon kareng marakalalugal king Northern at Central Luzon, pero posible pa mo rin ang kalat-kalat na pamanuran kareng parti ning Luzon. Kabalen maging parti ka king pamagbalita kay King News Force Pampanga. Nanumang kaganapan, isyo reklamo king kay kayong lugar. Malyari mong ikwento o isumbong kapamilatan na rin numerong mayakit king kay kayong screen. Malyari mo namang mag-post king kay kaming Facebook account. 38 days na mo bayo datang yung Pasko. Inyadakal kay kayo ing manyabit ng Christmas lights, pero dapat mong pakatandanan ing kalidad na rin kekang sasaluan bang aiwasan ng silab at aksidente. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng One Media TV 44 Pampanga, ihatinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo ka rin sa Blang Kapampangan. Ailben nyo lang ining Biyernes, reng may kalapay istorya ket king probinsya. Yako po Iben Ginto at iti ing News Force Pampanga. Balitang tutu, king balen, susuyo. Malapit na po ba tayo? Malapit na tayo, nak. Magagawa po ba yung gusto kong kwarto? Oo naman, anak. Marami tayong space doon. Wow! May mall, oh! May supermarket din pala. Oo nga eh. Nandito na lahat ng kailangan natin. Kumpleto sila dito.
May swimming pool din. Daddy, I'm proud of you. Hindi ko rin naman ito magagawa mag-isa eh. We're home na pala! Kabalen ngening mamanuran, kailangan tamong pane makasadya. Oreti rin kailangan tamo ngening kauran. Isadya lareng emergency light. Mas masanting nung atin tamong emergency light a fully charged. Bang atin tamong agamit a sulu nung sakaling matda ing kuryente. Isadya naman ing debateryang radyo. Maulagang atin tamong transistor radio a debaterya. Bang manatili tamong ating impormasyon, ibat kareng Miki Upaya. King makanining paralan, panetamong updated at ligtas king posibleng peligro. I-save ya naman ning hotline number ning Sfelapco, king numerong 045-961-2727. Keterin malyaring maus at mag-report na anumang problema ang mikikaugnayan king serbisyo ning kakatamong kuryente. Manatili mo namang makabante king official Facebook page ning Sfelapco bang updated ka ring maulagang anunsyo ampong power-related advisories. King Sfelapco, mabilis ing aksyon, dekalidad ing serbisyo.